بەڵێ تەماشەوان ێژاش بووی گوتوبێژیەکە بهتر لەسەر ڕەوشە ئەفرینە ڕۆژەڤایە کوردستانە نەها درێ سکای بە ڕۆژنامەبان زیاد ڕەشید لەگەڵ منە درێ سکای بە کاک زیاد دەمباش داویترین زانیاری دەربارەی ڕەوشە ئەفرینە ڕۆژەڤایە کوردستانی چنە؟ دەمباش سلااو ڕێژتە و هەموو کارمەندی ئارکێرە و سلااوە گەلکی گەرمش وێ چەکدارن وێ خاددنە پێش دیفاع ملت سیویل بکن لێ ببورین ئانەها شەڕێ پێک وا دەچێ gelekî zerarmendê dibînê ew kesê sivîl e ji ber ku heya niha heya vê xalê kes tirgihandinê serbixwe û a rastiye ji hundirê Efrînê derxe kes nexuyaye hew ragihandin em dibînin aniha mesela ê ji aliyê êrij dagirkiva aliyê Tirkiye ve ji ezazê de dibêjin çi heye û ji aliyê Qirixanê ve dibin çi heye lê kesê yani nizanin rastî di hundirê Efrînê de nikare derkeve derbo û hew kesê dest hiladar di hundirê Efrînê de hew jî ragihandina ji aliyê xwe ve a dixwaze derdixe a rastî zelal millet teva dorpêça di hundirê Efrînê de ji aliyê derdorî Efrînê de em baş dizanin sînorê sê aliya ve sînorê Tirkiye pêtirê gundiya sivîlê gunda çûne bajarê Efrînê û ji aliyê de ve aliya başûr ve aliye yani ber Helebê dere rêya Helebê hebe ji gor ve jî dorpêça hêzên peyê de rê nadin millet bi nibilêgîne niha nibilêgînê dever şernînê yani aliyê nîzame şernînê êriş li ser tinane yani aramî heye li ser باشە کاک زیاد دەما و خەلکێن سڤیل di nava Efrînê de derbider bidin ji gundekî ji bo gundekî rastî çi astengiyan tên astengî her gundekî li derketinê gunda saytara hene hewacizê hene û kontrol heye dibê derkevê û çê nabe yani ê vegerê mala xwe jî çê nabe vegerê mala xwe wan baş zanin milletê niha di Efrînê de mayî bêtirî wa kal û pîr û zarîn e yani kesê ê çekdarin û ê biye penaber derketî yani kesê milletê di hundirê Efrînê de newê milletê karibe şer bike kesîfîl milletê sivîl yani کاک زیاد te behsa we çendê kir ku nikarin xwe bigihîne nibil û zehrayê her mirovek derbasbûna wî 300,000 lêre ye شکو درێ دەرباس بێ کاک زیاد ئەگەر بهتر ڕۆنە هەیە بخێ سەر شکی دێ بۆ کی دە دەرباس بێ 300,000 لەیرەی سووریا ji Efrînê heya nubilê yani heya digînê yani rêya Helebê derê bajarê Helebê û dibe şevekê jî li bajarê Nibilê rakevê hew rêya mesafeta wê karin bêjin 5 kilometre yani bêtir bêtir şêst e 300,000 lêre her mirovek ji aliyê ew pere çine kî ji alî ji bo kî ji alîne ew pere ji bo kî ne hew kesê millet derbas dikin dîsa hew jî kesên ji Efrînê yani wê kesê qaçaxî dike milleta bi rêya foksa dibe bi rêya motora dibe digînê heya aliyê Nibilê ji aliyê Nibilê wê de bi servîsê normal hene heya Helebê her mirovek 300,000 heva suera dihûnî bi hîrû bêtir bûye hîrû ez berî vê bejdariya me ez hazir bim ez bi Efrînê re jî gelekî iştexelî bo û herû pêwendî me hene hîrû li aliyana re di xalana re giştî 500,000 her kesek her mirovek ka em bêjin ka hîrû malbetek 4-5 kesa be 3 milyon û 4 milyon bi kêre heneke heya 5 kilometre bi 3 milyon û 4 milyon bibire باشە کاک زیاد ئەو دەرکەتنە ماڵباتان برازî بوونە پێدێ یان چقا شرط tên kirin memerat însaniyê têne hêştin û têne vekirin ge kesê sivîl û zar û pîrek yani xwe jê xelas kin ne hew kesê di hundir da şer dikê derfetê nadê millet birevin xwe bi alîkî de çareser bikin û ne hew kesê ge êriş kiriye yani mertala Furat û Tirkiye pêşgiriya wa digire der ne wa jî di derfetê rêya sivîl re hêştineke xwe bi alîkî bi selametî xwe bi aliyê dixin yani کاک زیاد ji ber çê te got destpêkê te got ku Efrîn ji aliyê pêdê ve jî hatiye dorpêçkirin ji ber çi pêdê nehelî ew xelk derkeve ji derveyê Efrînê hew dorpêciya weke stratejiyeke şer e yani geheger da nerîna min geheger hew kesê şervan di nav sivîle da bê yani xa diparêzê bi rengekî ji renga û ê êrişger nikare bi rehetiya xwe bavêjî lê hîrû ê darîba we mezin didin gelkî merê sivîl e em xwesteka me ji hemû dinya ji hemû hew kesê dibe em nûnerê Kurdan e hîrû zextekê bikin memeratan însanî vebin ji millet re kî şerek kê dike hew yani Tirkiye dagirkire em wê baş zanin û êriş kiriye em wê baş zanin lê kesê sivîl hene pîrek û zarî îşê we
به تشتی نینه و نه به سیاست تینه و نه به پارتی تینه. باشە کاک زیاد بەحساوێ چەندێژی کرد و دەما دەربدەر ji gundekî diçine gundekî seytara ew hene rêgiriyê li watkin û nahêlin derkevin yan got nahêlin vegirne gundê xwe sedem ji çi ye سدم وەکە ji millet re tê gotin çê nabe vegerin ji ber ku şer heye agir heye ji bo mehfezet ser heyata wakin ser ciyanê wakin lê netirsî gelekî mezin heye hêrû millet milyona kes bi penaberê hatine Afrînê ve milletê Afrînê bixwe milyona kes di bajarekî wek Afrînê de kak ziyad pirsiyarek di vir de heye demat bijî ku nahêlin vegirne gundê xwe ji bo metirsî li ser jiyana we heye başa Afrîn navenda ango sentera bajarê Afrînê tê top barankirin û bombebarankirin ji ber çi rê nadin ku xelk ji Afrînê derkeve هاو جي برسگره کسی برپرسیار او خواسته که ما دعوا ما انه ممر که انسانی وکن ملت خواب دیالی شما یعنی بابه یعنی شر بابه دام باش دانو حق شر باجارو که سوریه پی بچون داعش بیگ نصره بیگ نظام رژیم بیگ هگر اپوزیسیون بی چه کس بی دالی که تم ممر که انسانی ها بیگ کسی سیویل خلاص کی شما هیرو شر عفرین باشقای تمامی شر و ممر انسانی نینه هاو کسی شر دکن ممرک انسانی بیرن که کسی سیویل نخاشانه کالامر هنه پیر هنه زاری هنه ایشه باب شر نینه اگر ای چک را کرنه کار جی ها بگیره و هم پشتوانیا واد دگرن برافانیش بر افرینه دا بکه لیوه زارینا چه برافانیش بر افرینه بگه آهیرو دبن شهید و توپید به ادرس داویژن یعنی هیرو که باجاره کی وک افرینه میلیون کسی دا به اگر انسان جوه به وک کبر کی با به تمریکی بکشه جبرکو تمامی تجمع ملت سیویله يعني دبيق ريك ممرك عامج ملت وري افاكرن چالي دابه كاك زياد دمك وخلق جوندن خو در به در دبن برف باجار انگو برف گوندکی آرامتر دبرک آرامتر د چرو شکه د جیان خو سر دبن حركه حيانا هات كامب وتم مخيمات نهاتنا بين خلق عفرين تمامي هفدونا استكان مروفي هبنا يعني ايش گوندکی درن گوندکی يعني بيتر شر دور جي تو بارانتر دورتر اي مروفي خال عفرين هر درن عفرين لاسكارن بيجم بكورانيا سينور و بكورانيا بينج حياه 10 كيلومتر گوند حموم تمامي والا بنا يعني بيتري وانا بنابري عفرين بنا وهو كسد عفرين يعني انا حياه في روجي ومديد تدي انا هذا رابورتا وهذا جهات عفرين يجي تو باران دبي ما منات كبهره دبي ريك جيرا وري فكرن باليه كذا يعني ام باش دزان بس اليه ده تركه وهو داغر كرن دبي باليه حلب ده وري فكرن وهره وباليه حلب ده ام باش دانن حوالدانك مرتله فرات هي باجار عزازه د باشور عفرين را بادلب وري جريدان هو رياج وري جريدان نما چاره نما يعني دبي بلز چاره سريك سيفيل را وري ديتن گەلک سپاس ji bo rojnamebان زیاد ڕەشید ji ئەلمانیا کودرێ ئەسکای بە لەگەڵە من بوو گەلک سپاس مامۆستا زیاد